गुवाहाटी दा साबा अचापोट माउली चारुबदगी आंगांग मरफु हेना लाइकन नखरे आसाम की गुवाहाटी दा साबानी हाबे माउली हाबे मिंथोनबा आंगांग सिंगे अचापोट आमा चारुबदगी उखरुल डिस्ट्रिक्ट के तोंगान बे स्कूल तंबा यावना पिकलिबा आंगांग सिंग ओबो फाइबा कोक सिकपना सिंगबा लायोंग कया मायोक नरकपदी आंगांग मरफु हेना हॉस्पिटल दा पुखतुना लाइकन नखरे हाइदि थौदोक असि मतंग दा पाउजेसना फंगपा पाउना हाबे थौदोक असि ngarang de hौनो थोरकखिबनि लायोंग सिंग असि मायोक नरबा आंगांग सिंगी मरुंग दा उखरुल दा लाइबा केटेल स्कूल उखरुल डिस्ट्रिक्ट सनाकाइथेन दा लाइबा सिंग एकाडेमी अमसुंग मॉडर्न स्कूल यावना महिरो सिंग असि उखरुल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान बलेंग संसिंग दगी हेंदोरकतुना जेनिम्स दा फाव पुखलक्तुन लाइकनरी हाइदि थौदोक असि थोरकपदि उखरुल डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट असि एसडीसी अमसुंग फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की खुसमनदुन खुतक थौदोक असि मतौ करमना थोकलिबनो हाइबगी खुंगुन लिबा होख्रे लोइसंग सिंग असि खुसमनदुन साथरकपा इन्वेस्टिगेशन दा सापोर असि की पैकेट यांखै हानबा बेग ताराग मापल उखरुन ताउन लाइबा दुकान अनि तगी फागतले अदुगा सापोर सिंग असि बुयलम लिबा मे अनि सु पुलिस ना कस्टडी थामदन वहंग पावंबगी थबक सथरे हाइरि अचापोट सिंग असि योलम लिबा दुकान फोंदोरकपदा अखोइनि योलिबा माउली हाइरिबा अचापोट असि इम्फाल की मस्जिद रोड लाइबा पिंकू कौबा होलसेलर अमदगी थासि हौगलकपदा लैबनी अदुबु अचापोट असि चारुबदगी आंगांग कया पाक्तकना ओबो फाइबा लायोंग सथरकपदगी होलसेलर ओइबा पिंकू दुसु पाउ पिख्रे अदुगा महाकि मैकैदगी सु गुवाहाटी दा लैबा मसिबु पुथोकलिबा कंपनी दसु पाउ पिखेबगा लोइना कंपनी अदुगी मैकैदगी सु मखा ताना योंदनबा खंगहलकले हाइरि आंगांग सिंगदा मायोक नरलिबा खुतुंग चादबा सिगी येंगलाइतुना दुकान फंबा मियोइ अमनदे मसिबु मखा ताना योंद्रे हाइना पुलिस दा पाउखुम पिरमी सैरक सिदा लैंगा की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ऑफिसर सिंग ना थौदोक असिगी मतंग दे येंगसिनबा हायेंग उखरुन दा लागनगनि अमसुंग अचापोट असिदा करी करम पोलम सिंग यावबनु हाइबदु खंगदोकनबा लेबोरेटरी दा टेस्ट तौरगनि हाइरि पावसिना मखा ताना हाइबदु थौदोक असि उखरुल डिस्ट्रिक्ट के तोंगान मफम दा लैबा स्कूल की महिरोइ यावना आंगांग सिंग खक्ततना तना सेनापति डिस्ट्रिक्ट के सेंट एंथोनी स्कूल महिरोइ खरसु अचापोट असि चारुबदगी सबमानबा लायोंग असि मायोक नरे हाइरि अमरोमदा पावसिना थौदोक असि की पाउताबदगी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट रूरल एरिया दा लैबा दुकान खरदा हंगलुबदा मखोइगी मैकैदगी जिंगसि फावबदा माउली हाइरिबा अचापोट मखल असि योंद्री हाइना फोंदोरकले चुराचंदपुर दुकान मई चाकपदा मियोइ मरी सोकले ngarang नुमिदांग पुंग मापल लोम तारकपदा चुराचंदपुर पीएस तगी मखारोम किलोमीटर 10 रोम लापनबा लैबा बुयालिन खुलदा लैबा थाउथंबा युमगा समनबा दुकान अमा मई चाकपदगी मियोइ मरी सोकतुन लाइकन नखिबगा लोइना लुपा लाख निफुरोंगी पोचै सिंग उत ओनख्रे हाइरि थौदोक अस सोकलबा सिंग दुकान अदु सेंगसोमलेन फाल्तुन चाहि निफुगा माथोय अपको पिकअप थाउथंबा युमदा लैबा निंग्यांग होकिम चाहि कुनगतरेट चिन्नई हुमद्रा अमसुंग निखोलियन चाहि कुनट्रागतरेट नि मखोय असि मरी चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुखतुना लाइकन नखरे थौदोक असि मखाताना साबा पक्का की युम असिदा थाउथंबगा लोइना थंगनदना दुकान असि लैबनी अदुबो थाउथंबलेबा इमुंग अदुगी कादा अंगांग अमना केंदन पायरगा संगलुबदगी मै हौरक्तुना सकलखिबनी हाइरि थौदोक अदुबो फायर सर्विस ना अहानबा आईआरबी एआर अमदि 157 सीआरपीएफ की पर्सनल सिंग संगसिलक्तुना मै मुथनबा होनकी नुमिदांग पुंग 10 गी निफुरम तरकदा मै अदु मुथत पंगमखि अदुम ओइनमक लुपा लाख निफुरमगी पोचै सिंगदी कनबा ngमहौद्रे हाइरे ZUF की केडर सिंगना अमुकसु कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की पोपी थाबा मफम सिंगी लोइसंग सिंग मौथाख्रे थासी की अमदा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चलसु इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का ताइना बखंगसु पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन मनुंग चलेबा के सोंगलुंग विलेज की मफम खरदा पोपी पंबी सिंग थाबा सिनरबा लौसंग सिंग अमसुंग गरीना सिंगबो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन जेलारोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF की खुसु खोलाई मतिक चाना पाइबा केडर सिंगना मै थादोख्रबा मतुंग दसुंग असिसु अमुक हन्ना मफम अदुदा लाक्तुना पोपी थाबा सिनबा लौसंग खरा अमसु फार्म हाउस सिंग मै थादोख्रे हाइरि ngasi थौदोक असि नुंथिन पुंग अमरम तारकपदा थोखिबनि ngasi अफब मखलगी खुसु खोलाई पाइबा ZUF की केडर सिंगना के सोंगलुंग अमसुंग वाफुंग खुलना सिंगबो पोपी पंबी थाबा सिनबा लौसंग सिंग मै थादोकलंबनि हाइरि ZUF की केडर सिंग अदुना लौसंग अमसुंग फार्म हाउस सिंग मै थारबा मतुंग नुंथिन पुंग अमब मखैरोम तारकपदा मखोइना मफम अदु थादोक्तुना सत्रिङैदा नोंगमा राउंड खरसु कापथोकलामि हाइरि अदुम ओइनमक थौदोक असिदा अशोक अपन यावबगी पाउदी फंखिदे अमरोमदा लालहौलुप असि की मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी मैकैदगी थोरकपा सेरुल अमदा ZUF ना जेलारुंग अमसुंग इनपुई मियामगी ancestral land bu popi pambi thaba kuki illegal immigrant sing dagi ngakthoknabagi thabok sing makhatana sathrakli haina phungdoroli serolasin hainga se sunungtin pung amorom tarakpada ZUF ki maike dagi satharakpa ani suba operation oina front asina drug ki mayokta lokhalakpa thabok sing gi manung chana popi farm amasung farm house kaya mai thadokre hairi panbaya badi thasi gi amana mafam asida ZUF ki kedar sing laktuna popi pambi thawada sinnabani haiba losing sing amasung maruti gypsy ani yauna gari khara mai thadoklamle matung thangnaba numit November ani 2025 ki ayuk pung 13 rom tarakpada combined force na thodok thokpam na sangsen dune ekar 13 rom da tharamba popi pambi sing yangat kibani popi pambi sing adu
Langjen amasung wafong kulga mayuknaba ke songnung village ki mafam amada tharambani combined forces sathakiba thabuk adugi manung chana popi pambi thabada sinaramba lausang ahum fertilizer bag ahum amasung thumbora ani thengnabadagi mai thadokna manghalamle haina sunumit aduda police control room degi thorakpa serul amada phungdora kibani aduga mafam amada mai thadokra maruti gypsy ani suleram ki nuclear testing amuk haunaba Trump gi call matung mayek segna khanganaba Russia na US ta haikre US President Donald Trump na nuclear testing amuk hauba yabagi oithokningai matang handak phongdokiba wafam sing adu atei leibak sing dagi akan mapau khumsing pirakadaba khongthang ama oibana mayek segna khanganaba United States ta haikre haina Russia na ngasi phongdokre Moscow da pawdama da wafam sing adu Russia gi foreign ministry wangang nupi Maria Zakharova na phongdokibani chahi 13 lepro matung nuclear cleansing test tawnabagi thabuk adu kodaktagi amuk haunaba Trump na haukiba sayol US military da order tawki adu Trump na hairiba adu National Nuclear Security Administration na sathagadaba nuclear explosive testing natragana nuclear capable missile singi flight testing kira haibadu kodakta mayek sengna haikide US ki thorangching aduna matang da mayek sengba watwa maram dagi President Vladimir Putin na yum sagesa numita US test khudingmak paukhumda Russia gi su nuclear test ama pangthoknaba thorangching tawnaba makok thongba official sing da pautak pikre Soviet Union na lising amsam pan modrag mathoi da kai ki matung dagi Moscow na nuclear test ama ta pangthok lakhidre Russia amasung US na malemi khwaidagi chawba nuclear khulai pukai sing lai President Donald Trump na USSC malem busam yankai rak hanna thugaiba ngaba nuclear matik chana leiba world power number 1 ni haikre Washington na nuclear weapon matik chana hangduna lei haire duna US President Donald Trump na sagol numita malem bu thugaine bagi matang dam haki wafam adu hanna haikre China gi President Xi Jinping kam hak guna kiba du yamna kana ningai ni haire duna Trump na haki aroiba pandam di nuclear rization ni haiki aikoina denuclearization asi asoba pot ama oigani khali aikoina malem busam yankai rak hanna thugaiba ngamgani haina Trump na White House ta promising da wangang bada haiki nuclear capabilities ta United States na khwaidagi makok thongba reng da lei mathang da Russia amasung China ni haina Trump na phongdok aduna Xi Jinping amasung Vladimir Putin gumna luchingba sing na hojik makhoi gi sel atei thabukta thathargadabani haiki aikoina number 1 ni Russia na number 2 amasung China na number 3 ni makhoi yamna chok thana lehauri adubu sahi mari natra manga gi manungda mengkhatpa ngamlaba yai adubu masigi damakta mathau taba leite President Putin amasung President Xi da madugi matungda ayakna wari sakre selpum namag adu atai tabuk singda sin naragadabani haina Trump na hiking malengni mafam pumna makta hangna santi pami haina mahangna makata ki Trump gi wafam asi United States na nuclear testing sathaba amu hauragani haina haukiba sel da mahangna lauthokiba atugi matungda ni Vietnam da typhoon yum taksing humdokre mi manga sikre Philippines ta awa piramlaba matung typhoon kalmigi na gia lai amasung thangnaba dak lakte yum kaya ningkhai helaba matung mi manga nipan hatraba amasung atai kaya thiba khangkidraba Vietnam da akan banungsit amasung nong purakre typhoon asina pungda kilometer samaga nipugam pani yona kana nungsit amasung hanna isau thoklaba lamdam singda nong leptana suhalakkibaga loinana Vietnam da khwaidagi kanba typhoon singi manung da sali irai numit ke ayukta Vietnamese authorities na mangta kibasing adu lepna ba honari adu yum yankai ga tare tekre amasung atai yum lising ani ga sadruk rom sokre na tragana makhoi gi yum thaksing humdokre madugi manung da gya lai khakta ta yum lising ani samri henna yauri haina environment ministry na report tawrakre social media da tholak kiba sokla mafam singdagi video kaya marum na nunglai nungsit adu na thokan kiba yamna sokan kiba adu uli video amana akan ba nungsit adu na mi amana amagi scooter da humdoklam kiba amasung nungsingna mahakpu humdokhiga da wal amagi manakta lotuna leiba aduli atopa amana sahi taragi manung da khwaidagi wangna ising yawrakiba Benha Denhiu province ta yumsing da samudragi ising changbu ukhi mafam kaya da upambi sing maru phukhi power line sing sokhi chayol sing angan bada typhoon asi Philippines ta yawrakhi amasung mafam adu da mioi lising amsani pan marfugani pan siki amasung samuk puntra pung mangana thiba khangkidri President Ferdinand Marcos Jr. da lebak asiga top akan banung leinung sit ama thengnagadabani sagol sen numita national emergency lauthokre lakpa yari banung leinung sit adu typhoon phuwong lebak adu da wan haine khangnaba aduni awang thangba Aurora province ta nongmaijing gi athengbo natragana angan baning thawkawada kangphal yawdringai gi mamangda phuyengna diameter kilometer lising samri rompak channa sanduklaba yai haina weather bureau na thamki aroi bada yamna maroi update khara kanglei pak yapun bokholawdegi lekhucharake
Burma gi Kyuk Hala Kar Village South Township te laiba Riben Singi Kem the military army na koisel laga lal hoba tara hatkre ani sokre Kamkilan Wi-Fi father of former president KSO GHSQ sasang Wi-Fi sikre haina kanglai pakki kholauna update tobidi Burma gi Zito Village Butalen Township ta Sagang region the PDF ta lusingba lal hoba khargi laifam the military army operation chathabada lal hoba PDF ta ruk sikre lal hoba mayam asoga pan yaukre haina kanglai pakki apun kholauna update tobidi